za ove sudske izvršitelje, koje je najavio prije par mjeseci da se ukidaju. Joj, ali voza, ekonomski tigar, ali voza ove svoje. Je malo jeftini parizer, malo ekonomski tigar, malo leteći automobili. Malo se ukidaju sudski izvršitelji. Malo im dao svoj na svome neki zakon kao da registruju, legalizuju one objekte koji su nelegalno napravljeni. Pa retroaktivno stiže porez. Kako će da prisjetne svima koji to urade. Neće svima, neće radikalno. Ali ovoj sirotini, kad legalizuju svinjac koji je napravili prije 15-20 godina i to, pa Oskar kaže, stigao porez. Ne pričamo o kući ili garaži, o nečem stanu, nečem tako. Pa kad stigne porez za 20 godina, pa nemam da platim. Ništa, dolaze izvršitelji koje smo ukinuli. Nagradno oduzimanje imate. I jedite parizer. Bravo za Oskara, bravo za Oskara. Samo neko ko ne vidi. Mislim, ko nije pri sebi, ne vidi kako Oskar dobro radi i to sve. I bravo za Oskara. Ljudi, ja iako se sa nekim ne slažem, znam da prepoznam njegov ne mogu reći sad to pozitivan potez, ali jeste maherski potez. Jer to ne bi vi mogli, on može i bravo za njega. Ja sam rekao da ga ne podržavam, ali znam da prepoznam kad je neko maher i da pohvalim to namjerno.